Ngicina lapho nje ngiSimaswati. No, it is normal. Vele bandlu labangabimlalela uNkulunkulu uyabala. Kungako nje nami uNkulunkulu makathanza angangala. Enmasangalile ngiyobathe ngikhuluma naMaswati akaseva. Makawukawu sowuflathelwe elizulu. Limalile. Hey, uyalana uNkulunkulu. That's why you must be conscious. Kuthi lento lengiyendako ayina ungalisa ingelizulu. Saula indvodza leyaliwa lizulu, rejected by heavens. Same applies. Uyakala uNkulunkulu ukuthi kungene inkomo emgedzeni wasembelaneni tekuphahla. Uthi uNkulunkulu ongaphahlelwa. That's why God has rejected le monarch lesinayo. Ngithi ke bafundisi, it won't help you to try and support someone who has been rejected by God. Maswati, cinani anitendeli lokulwa naMswati. La mandla niwathole kusimakathe. Ngisimakathe lololwabo mane uNkulunkulu phela ulwa ngekusebenzisa abantu labaphila. Tinyawo taNkulunkulu ngithi, tindlebe taNkulunkulu nemlomo waNkulunkulu ngithi. He uses our bodies on this earth to execute his mandate. Maka ubakhiphe eGibhithe wasebenzisa umtimba waMoses kodwa bakhishwa nguye. It is normal. You are not just rising. Le power leninayo hayi ukuthi senihlakaniphile. Lokho lesikwendako nami lelengikwendako, it's not like Makawukawu is peculiar, is strange. No, we are not smart. We are favored by God and assigned by God for this mandate. And sasuka kuye udasifulathela siyawubathe siyasebenta siyenda kungendeki lutho. Ngiyaxolisa Zulu akusikwe esontweni la batawuze basho labanye. But I'm sharing with Maswati what I know the most. Ukuthi kwendeka ini. Awu siyabonga kakhulu President, awu madoda de President. Awu siyakuthanda President. Usenhlitweni yethu Honorable Gawzela basilaba mathi kahle awu Gawzethu thetha de Gawzeru destuka. Awu madoda basotla mahle usisenaye President kubethi indzaba letinzathu letine lekusafuna ukukhulumise la sisasigijime manje sigijimela lapha public transport siya Maswatla mahleni afuna kuva ukuthi public transport ithini singabuyi President elayinini lethu sina Mr Phila sina Mr Fakutse walapha ku Swaziland Drivers Forum President long chairperson namhlanje nabo President ungavusela Maswati avela khona my leader. Angibingelele Mageba, ngibingelele nje wena bese ngalokukhethekile ngibingelela umfundisi umhlonishwa president Siyabonga kakhulu my leader. Siyamuva DPM lapha uthi uyanfostela uthi ahambe niyosebenza uze ukhipha inombolo lapha ukuthi bani bashayele nangabe kuyabonakala ngathi tiyadisturbeka imoto nithi inini la public transport my leader kuhamba njani kusasa tiyacima tinjini kwendeka njani leadership. Noma kanjani mholi tinjini tiyacima mholi ngayo yonke indlela kuto tonke tinhlangothi kutatatela kwabomasuku sekukhomba kona ukuthi inhlandi seyishelwe ngemandi noma bona bangahlezi nje bakhuma bathi hayi tindotoba normali kude tindotoba normali tsine njengebaphathi bemnotho lesiphethe live asisebenzi. Uthi wena kusasa umuntu eloshayela transport public transport la public transport ngifaka inani ngoba kunabe matraki phakathi nabo bayafuna lokuva ukuthi niyabafaka yini my leader. Mholi njengeSwaziland Drivers Forum sifaka wonke kusuka esithuthuthwini kuye eTulu etinculeni letinkulu si forum nje konke bematraki sabacela nje lokuthi nangabe balayishe eSouth Africa bashaye cross border abafike bayibambe oshuki bagibele emva kwetitulo balale labangekhathi eSwatini lapho alayishe khona akalale khona lapho kunganyakati lutho ngoba manje indlela sifunako
ngule democracy ukuze sitawukhona ukuthi sithole uhulumende lo tawukhona si-transport akhona ukusibeka ezingeni elifanele. Kuyafaka kunana bake my leader labathalalisako lapha bagcine sebasebenzisa amaveni abo sebathatha umsebenzi wenu sebalayisha abantu ngasense nithini kulabo leadership? Cha mholi asibaxwayise labo ukuthi abangayendi indvo lenjalo ngoba thine siye sithi thine longahambisani nemaswati kushothi ukanye nemgciladi lokushothi naye selufa ungumgciladi. Ya ngoba sibona sithombe lapha abantu sebashuthile kusasa lapha sebashuthele kusasa sibona ibhasi yasha lapha bathi le bhasi ishuthwe kusasa le usho ukuthi kukhona yini bungoti ekutheni umuntu athatha itaxi yakhe ikhumbi yakhe athi mina ngiyangena lapha bangibobani bona ngeke bangikhone ungabawonisha uthini la batawusuka bathi bona bayasebenta bathathi inkulumo yenu? Lesingakusho nje mholi ngiko kona lokuthi bantu abapaketa imoto loyo lotawuhambisa imoto yakhe sengayihambisa ngoba emholi njengoba sithi sifuna inzandvu eliningi kuze kuthiwe inzandvu eliningi kusho ukuthi likhona ledlanzana lelingafuni ikhamba lenzandvu eliningi leliphuma libheke eceleni. Ay uyavakala my leader siyajabula maswahla mahle sina Mr Fakuthe ukhulumela iSwaziland Drivers Forum bantu labadzala lapha bakhuluma nake bematruck bathi matruck ningaze nifune kwela ningale ko South Africa wapakeni niphumule lapha for 2 days leadership ungathini emaswatini sovalelisa my leader? Sengiphuma nje mholi ake sengicondzise nje direct ngicale ku transport thine si transport ngithi lesingakhulula lelive ngaphandle kwekuthi siyovala imigwaqo sendeni kugodla emandla ngoba umnotho uthathwa ngithi from one place to one another nebantu futhi balayishwa ngithi kusuka etindzaweni kuya etindzaweni bese ngithi emaswatini sekucacile ukuthi siyawutikhulula thine kude luyawuqhamuka ngephandle atawusikhulula asibambaneni sibuyiseni live lethu amandla.